करिया चल हम खेलिया खेलिबा हाँ कोन खेलिबा मते तो खेल आसनी अरे मु सिखई देबी आ चल खेल लो चल हौ मु जाऊँ मोर आउ गोटे सांग आसब है तापर जा हम तुमको जी भल लगे तुम्हें बाहब है से केते बळक आसीबे मु गले सांगे सांगे आसब है आसी टाटा 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 ओह ओह अरे जितू ए जितू जल्दी आबे जल्दी आ सुला बे विश्वास कर रमु ठीक तो ना चोखा मांडे रे तू जा बे तू जा जा तू जल्दी आ से हां तू आइलु हाय मु पूरा तीन जन जन मु गले मत पटेला मु सान तुम जहाँ पसंद कर तुम भाव ना मुझे तीन जन को सान मु हाँ से कथा पछरे आसुन कथा सोई कथा बसी कथा नुहे एनर्जी नष्ट हम सोपड़ आस चिंता कर तुम तीन जन भर किए भल लगे तुम मु बाहर अच्छी तुम रेस्ट नियो डाकिले आसबू है तुम टे रेस्ट नियो हाली लगुव रेस्ट नियो है हाँ ठीक अच्छे चंदा खेल कौन करे से रमु साइली जाऊ देखी आसी टाटा ए जाठू ततबा कहली जाठू ओ स्वामी भाई मुझे जानी जाठू मु कैसे वो लॉजिक रो ओनर मो घर मु लॉजिक मालिक तमे कैसे को एटा अम्मा घर एटा मो बर घर तमे कैसे मते कहीं तोड़ुच जा नहीं नहीं एटा अम्मा घर तमे कैसे तमे जाऊ ना एठू मु पड़ी मो बर इना आसीबो किछि बड़ पड़ जा तू जा नहीं नहीं मु जिबिनी जा 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 चल बे चल चल बे बाबा भरो देखो जा चल चल एटा मो घर नहीं नहीं मो घर तने के एटा मो घर जा 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 मत ये कहीं तोड़ दे मो स्वामी घर मत तोड़ुची मो स्वामी के आनी के आसीबी चंदा आउ से कालिया डेंगू आज टुंगुरु से मानो मु जम्मा छाड़ीबिनी इज्जत नहीं गले
ସେମାନେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଛ? ନା ନା ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିନି ଯା 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 ଭାଇ ଭାଇ আরে মো ভাই আরে মো এই উঠবে উঠে জলদি সই পইলা মুন্ড খরাপ হলা আবে আবে কোন লাগবে তোমার আবে ସବୁ ସରିଗଲା হ্যাঁ কোন হলা হ্যাঁ কোন সরিলা কোন হইছি কোন মানে এই যে তুই কইলু আরে সে মেডিকেল চকটে হলা গলানি কইছি চন্দা মতে ইয়ে করদেলা মুন্ডা ইয়ে করদেলা কালে সে করদেলা আরে আরে কহবে আরে কিଏ কোন কোউଠି কেমিতি কলা মতে ডিটেল খোলি কହୁନ আরে শুনো মুন্ডা আগে বাপাଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ବକର ବକର ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନୁ কোন জানি পেলা ଆରେ ସେ ପାଗେଳି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିଙ୍ଗର ମାଲିକ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ପଦାରେ ମିଶିଯିବ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କର ଭାଇ ଆରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଲେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବ ରେ ବାବା ମୁଁ 15 ଦିନ ତଳେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ରେ ତୁ ଜାଣିବ ତ ମୋ ଚାକିରି ଗଲା ବାବା ମୁଁ ନାମ ନାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ରେ କଣ କରିବା କହବେ ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପାଗିଳିଟେ ନା କ'ଣ ହବ କହିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖାଉନି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଶୁଣ ତ ଗାଡିଲି ମାରିଦବା ଗାଡ଼ି ଚଳି ମାରିଦେବା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ନେଇ ଯା ଦେବା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ ତାକୁ ନଈ ନବା ସିଧା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ହଁ ସେୟା କରିବା କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ ଲାଗିଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଦେଖିବେନି ବୋଧେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେମିତି ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା କୁହ ଆରେ ମଉନ ମତେ କହୁନୁ କଣ କରିବା ତାକୁ ନେଇ ଦୂର ଛାଡ଼ିଦବା ନା ଆ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ର କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ମତେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଭାଇ ଆଖିରେ ଫୁଟେଇ দিব ଜାନା ମତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ରେ ମୁଁ କି ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଘରେ ଶୁଣା କଲା ବେଳକୁ ତ ମିଶିକି କ'ଣ ଡବଲ ଡବଲ ତିନି ଥର କରିଦେଲା ହଁ ଦିନ ରାତ ଛାଡ଼ିଲନି ଜମାରୁ ଏଇନା ପୁଣି ଆମ ମୋ ମତେ ଆସିକି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛ ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ କଣ କରିବି ମୁଁ କି ଜାଣିନି ତୁ ଆଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହଲ୍ଲା କରୁଛି ମିଡିଆ ପ୍ଲାସ୍ ହବ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ এইভଳିଆ ବୁମ୍ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଦେଖିଥିଲେ କି କେତେ ତୁ ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ ସିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା ବୁଝୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ କର ଭାଇ ଆବେ ରବେ କର କରି କରି ତ ଏତିକି କଲ ପୁଣି କର ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆରେ ଭାବୁଛୁ କହୁନୁ ରହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହେଲା ତାକୁ ଫୁସିଲେଇକି ଡାକିକିରି ନୁହଁ ଆଣିବା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବା ତାକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ପୁରୀରୁ ନୁହଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନେଇକି ହେଲା ଯେ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଣିବ କିଏ ସେ ହଁ କିଏ ଆଣିକି ଆସିବ ମାନେ ତୁ ରେ ବାବା ତୁ ନିଏ ଆଣିବୁ ଭାଇ ମତେ ଜମା ଅନାଉନି ତମେ ହିଁ ଯିବ ଆଉ କିଏ ସେ ଦିନ ବେଳା ତ ଏ କାମଟା ହେଇପାରିବ ନା ସେ ପାଲା କରୁଛି ତ ଖାଲି କହୁଛି ନେଇଗଲେ ସେ କାଳିଆ ସେ ମୋଟା ସେ ଚौड़ा ନେଇଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଦିବସ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ରିଲାକ୍ସ ଗୋଟେ କାମ କର ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ ଓକେ ଆରେ ତୁ ଶୋଉଛି କଣ ଉଠୁନୁ ଆଗ ସେୟା ତ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ
देख मुझे डाकिक नहीं आऊँगी जाइलु हाँ तू टे पछुक ना हाँ हाँ पछुक ना कि क्या देखुव आ देखे सी सेठी बही है आ से बुढ़ी मौसी पाखे से बही है से आडजस्ट करदेवी ताकू केमी नहीं आसवा मत बहुत डर लगुच रे बहुत डर लगुच देखिए देला बेलू भय लगुला एना नेला बेलू भय लगुच छाड़ से कथा कौन छाड़ से म खाली तत्ते भय लगुच मो छाती खाली धड़ 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 लगुच रे बाबा भय लाଗୁଛି हां ए देख होची से बुढ़ी को मु पटेउछ है पटेकी तो केमते लोग नहीं पड़े आछा हैं चल आ भय लाଗୁଛି रे बहुत आ तत्ते को भय लगुच मो खाती कोन भय लगुनी देला बेलू भय लगुनथला एना नेला बेलू भय लगुच छाड़ कथा हां आ चल चल गेलू ए गेलू कौन मत चिन्ह पारुनु हाँ मु तो बर हाँ हाँ मौसी मो बो पिला रखी पाखे ते धन्यवाद आ आ घर को जा आ आ तो प्रेम को छोड़ुछि रे मो स्पंदन स्मृति कर मते आज मारुछि जानी खोजुछि तो पागेली कुआडे कलु रे जानी कोठी अछुरे साथी ताते मु करुनी जाइए कर मुझे अपेक्षा कर जा खोजुछि तो पागेली